Mama akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wofre me adwoa searching. O skade ensua kasa. Ne just yi so wo ye campaign ama kan Japan. Na ke kan kwase asem, na ke kan jimisem. Na ye to aba ni wie. Na wo kan Japan no wo wi. Na wo begina ka se na ye campaign. Ena ne ye nti obi e ka na adwene. Ena me ka amadwenti. Me bedi Bawumia chi na me chiw Bawumia stage so pa na ugina so kan kwase asem. Me pia wa hwefem na hwe me hwo so mu osoro ho no. Saa panimu a wo nsua nyansa. Enem mrem yatiti ni pantem. Ena we ye kramani, we ye kristoni, we ye kramani, we ye kristoni. Ano ye de to aba. Kan Japan mesi me busa se asore be na ne din wom. No onu ne begu nsore. Entiska se wonsua nyansa na waye wutisa ketetua no wonsua nyansa na o keka nkwase asema wo bete. Wate. Bitini be right some keka be kan. Sika. What is saying? Ose Maud Bawumia yeden. Oye Muslim. And woman Muslim be dia de Ghana. Na wa wo hwe papa yi a ye fe na Alhaji Maud Bawumia hwe na brabo. Said they wo si ye kam ne na kasa. Bible say odum ahobrase for na hantan for do si won kwan. Said the papa ya ahobrase sitie. How I will see your job baby obedru bi otini ni nipa nyina atena somdwe said the Bible kan ye no. Na wo de asimasi nso gina ho a me ba tell me say asimasi asole be no ko Ghana wotena ni TV station wo gu asole ahodo ti wono nkwa ne ti wono nkwa na ka no kwanti yenya no mani ngu Ghana asole nyina ma wo de ayi NPP co opposition wo wie na mo sa to wo bobu tiri so no mapampa so bana se eye samila ni ku Bawumia na ma mo co opposition na wo sa sika o se ho anwani no adwuma ye de wo koto ano no 2060 to 2025 abrobo fu na wo boye obi pa adwuma je se wo gisika gu botom mo nkwasiafo se ya na mo gu MPP na mo de MPP co opposition why you tiri so asoroboa wo gina wo kan kwase asema ba na be ka bi nyen kwa ase e friend se Muslim na ye hwan ni sa no wo hwe Maud Bawumia ni suban ba na ni Muslim wo che Kristo ni wo che Pope ni suban se ye di Kristo na kwakwodi ade de anya nka ba ayi de moma ni nyina nchen moma sima simpe ba bi ntia bi ko Canada Japan abrabo ni su Bible say mo hwe mi nsuam na medwo no ono onjo wo hwe Bawumia ne Canada hwan na edwo a wo di Kristo suban ekototo ho mo pem ba bi ntina ene Canada hu se opadi de nto de nyame wo di Kristo ene akokopa ade die ana otena Ghana tena radio station TV station ogu asole nyina wo Ghana no ayisa Ghana fo asofofo a omu de sika nti omu sum sika gya nyame no ebi omu wura befi nanka Canada asole be dan na obewura mu saa no agese oyonko a ono so wonyina no o hyi no nyame hu mo bosa mu evil things na mo de TMPP mu na waya ma MPP for your back position wo jani TV station no panu na wi a no obru ni triso na pampa so asofo triso buna e kan sama kese agi akra no ye to ni fo a wantie no wo de MPP ba opposition wi abu wi mo sada ne mani akwakoda ne Bawumia so nyame ntwia mo ka nkwa siafo a mo de mo no mo te guy mo te MPP mu na mo e ma de se mo de MPP beba fom no e be bo mo amu triso no mapampa so nyame ne be twia mo ka asiafo me pa macha wo me DM wo se mi nyai steka enasi wo so ne na ye video 100 na ama wo me twa mutu de ba etie na se wa no papa ni nyina his excellency Dr. Mahmoud Bawumia onye bi chen na se o constituency wo no kura no moto presidential no kura eja wo ho na wo se nyinam etutu ayampe yi wo hu ahia wo sa man we wo why you say ekura bone na wo te kan sema emfata said ya wo ye wo constituency ni like father last sign send ye de wudi nanim no elusu ni seat ni ma NDC ni no koji elusu seat ni ma NDC ni fire no na wo so no wo te ha eja Ashanti region na abo wa chidom enye kura ni ade amememfe ni abeto meboa next 4 years try na hade
NPP next 4 years me say mo must can try ahodwo no anhwa de say skirt and blouse e wo kurom ha a wo wanya no ekeka nkwase asem e wo kurom ano wo sika enadu obi amepa macha wo me DM wo se mi nyai sika enasi wo so ne ye video 100 na ama wo metwa mutu de ba etie na se wa no papa ni nyina His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia onye bi chen na se o constituency wo no kura no moto presidential no kura eja wo ho ena wo se nyinam etutu ayampia yi wo hu ahia wo sa man we wo why you say ekura bone ena wo te kan sema emfata said ya wo ya wo constituency ni like father la sign send ye de wudi nanim no elusu ni seat ni ma NDC ni no koji elusu seat ni ma NDC ni faaye no ena wo so no wote ha eja Ashanti region na abo wa chidom ena enye kura ni ya de amememfe ni abeto meboa next 4 years try na hade NPP next 4 years me say mo must can try ahodwo no anhwa de say skirt and blouse e wo kurom ha a wo wanya no ekeka nkwase asem e wo kurom ano wo sika enadu obi amepa macha wo me DM wo se mi nyai sika enasi wo so ne ye video 100 na ama wo metwa mutu de ba etie na se wa no papa ni nyina His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia onye bi chen na se o constituency wo no kura no moto presidential no kura eja wo ho ena wo se nyinam etutu ayampia yi wo hu ahia wo sa man we wo why you say ekura bone ena wo te kan sema emfata said ya wo ya wo constituency ni like father la sign send ye de wudi nanim no elusu ni seat ni ma NDC ni no koji elusu seat ni ma NDC ni faaye no ena wo so no wote ha eja Ashanti region na abo wa chidom ena enye kura ni ya de amememfe ni abeto meboa next 4 years try na hade NPP next 4 years me say mo must can try ahodwo no anhwa de say skirt and blouse e wo kurom ha a wo wanya no ekeka nkwase asem e wo kurom ano wo sika enadu obi amepa macha wo me die o can say some Christians will hardly want to vote for a Muslim. Yes, sir. Will hardly want, even they've taken away the sum. But if I said that Christians will hardly want to vote for a Muslim, is it not true? Let's put issues in context here. Now, Edian Abba, Asamne say, NPP AY3KA flag bearer. And now, the OD NPP and echo election 2024. Now, or a Muslim. Ena o candidate a o support no onye Muslim or no ye Christian. Ena your Muslim na o call election no olusu 2024 miserably. And in contest I can say some Christians will hardly want to vote for a Muslim. Some trust ye say any senti and a Muslim na MPP did not call 2024 no. Some Christians antwa ba mano because oye Muslim